Ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kasin thok ding jong katayo kalalu me kejingelang jong ki klik nong sensyar naki san pulai teli ki hima bandon lang hapo go ke chatri kabala tip kum ka Federation of Khasi States lane ka senjok ki hima khasi uba pencengan NCM Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba batru ka tanat ilaka ulalu me kejingelang jong ki klik nong sensyar jong ki san pulai teli ki hima ya kabala penlong ha ka National Darbar Hall. Habakiran ikilat patai kubor uba pencengan NCM ulong bagathong bahakamat jangan kejingelang kadai ban penklan ya kesenjuk ki hima khasi. Namar hadian kejingyo laluat arpusan teli ki hima klasoy ke instrument of accession hagasnam syajar kendai sebab sapunyo sapupra ban ke sarkar India. Ulong bagathong kalong ban penklan ya kesenjuk namar bahagi ni kisi bamenta lasngau tiang ya kejingkala ki an hakari India. Bagajing penklan yang kesenjok kan long bagi sarkar India kan sengutuk bat buram yang kendon jong ke instrument of accession. Bat bagi hima bat gari khasi berokawai kini ban kerensya ke sarkar India. Baik kejing long bakerpang jong hima de ban buram. Om deka ketien ndrai deka kamru katkum kariti sensyari. Uba pencengan NCM mulong bagi don kinong yalam sengsan pertai ki boong badan kam tang ya ke sarkar jela ki board district ki block development officer bat kishnong. Dak bapenja no ya ke district council ki hima bat kirai. Haba keli halor kene kejingkran uba pencengan NCM klem dajer kerteng ulong buyo asngo badan kinong elam sengsan pertai. Ki bapen pau bakru kom trekam dak sarkar jela district council hima raj nong kim kwa bandon ndaki kwa bat bandon tang sarkar ke office deputy commissioner ki office BDO bat kishnong. Ka jingelang tasngi kalong ke bajob ngashwa bani thu epi ba hagapor ke bangi pli ni IT ya kamana hapo district council na kabanta ki klik nong sensyar ladon ka jingong na ki klik nong sensyar baling me kan duk biang sajisin kum ki klik nong sensyar baro hapo ka hima kasi bat da ka jing aibor jongki yang aku mu deputy CM in cari laka ngalapan ko ngu bat ngala khot ya kan ka jingelang bat ka main objective ka thong ka bahakmat ya jong ka jingelang kalong kani kumba pitip ha ba hausem kat kanai spa so punyo kat kanai spa so pupra hadin bagari India kalayo ya ka jinglai loi ki ar pusan teli ki hima kila soy ya kawai ka dulir ka bagi ong ka annex agreement bat ka instrument of accession bat ha kawai na ki paragraph ka basau jong kane ka agreement ka ong ba ki wei pat ki hima khasi light na kini ki apsan hima ila ban penyeso kum ki dekhot jong kanika senjuk na kata kadau daga bapen syongnya hakate ka paragraf ka basau jong ka agreement khat kanai spa so punyo so pupra menta ka singi sutnat ba na kalian kini ki wei pat ki hima khasi ki ilaka ki bangi ong ki leadership ne ki ilaka kentuk ru ya kahima nong mensau ba menta kasni kala penyeso pura yale de kum ki khot jong ka senjuk kima khasi ne ka Federation of Khasi State baringi sutrat ba menta kasni kum ba khat khandai teli ki leadership kala penyeso ba kan ka senjuk jong ki arsan hima menshwa ka bagi tip kum ka Federation of Khasi State ni sa sputuli ki leadership baringi skema to artayo ngini aban pendap ya kajing dai pat kajing penyesok jongki sya kane ka senjuk bat nak kalian kinong mi kemat ki serar kin sararu ya kane ka report syaki dorbar jongki halagi jongki dorbar kathong kajing penklan ya ka senjuk katkum kajing sutu jonga kalong ba kumbalong hagini kisngi ngi kam shooting kam susir kajing ada berke jing tela jong ki an khamtam hak constitution jong dari India kumba pitip pa kadon ka uniform civil code pitip pa bagi do bon ki ki an ki lanang kela kajing penklanya ka senjuk ka thau syai ma ka sarkar India kan buram ya ki kendon balai soy sem ka krais pa so punyo so pra berkebas ngutenat ka long ba Mta mdesu tang arsan hima san pulai teli ki hima kin kran ya ka ju kasur
ban buram ya ki kendon jong kane ka instrument of acquisition bat ka annex agreement. Kata kalau ka ka ba kadai ka kalau ka landmark history ya kari ke jela ke jongi ya kamtam ya kari khasi ke jongi bagi hima khasi ke so langkawai ban buram ya ki kendon ki balaya soi hausnya ka kanai spa so punyo bat sau pupra